Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikam pakali-kali ko itulay. Manjari uletek manamalan ko istemale manepui semagwa niya may kasanggupan we ku pagwa ko masih bisan sa daminit katauhan ku kaliman leman happy wege kaliman leman sindoy nek katakite ku dalam live pega aku lo kumayam naruk lamisahan ne si daluhan ne lamisahan tu kitab ne me telu pangkat aku si aku tu tael si ping ya aku tu si siap si anu si kak paekin peke bang siluma na tikam tiene malay silumain na suka sinongget signal nin semagwanen angkan pitu peke panambal-nambal inusan peke bayan aja ku meng story semagwanen na kan ini story-storyan lah siluma lo magpayang taguri kami saya busang ubus na puasehin manglo taguri yan pinakusten sudah lugi kita sindwe hindasek ne we ibadatin kita itu nabahu magtagna ke manjari banyak ko aja historian kampe kayak ku itu bulan puase ebe PGHP pamuasehin sumagwan ko kayo sa puase miaan asong ubus ne ni aja men ne sumay ku ne balay si kami anu dumen berarti si kami ni alai bang kaniaan nen bang kaniaan ko sumayop si Ipan bang kaniaan nen song kohap iya be kabayaan ne pabukaanin anu binubug katawan binubugin bang siya kan itang ebe mistang ni kabayaan ne iya ne pabukaanin kahaba napege andanen siya sa saliha nabang kaniaan nen kuhap na siyang buka pinapinean we andanen heling ini andanen ina lang kabayano pabukaanin napainelanen naitang be na ubus napagtabot kuhap kinaug to siyang buka ne na pinapene we andanen ingain kirang pain na kabayano pabukaanin itang pene atau itang ng buhain na peke kahap-hapan isa mamba ng buhain na dinamulihan daw itangin gani rahu kinakan mistangin na irahu iya inanuhin pabukaan ng buhain na pagkuwas bilai pag-ubos iya sa ien na kanya-kanya pahugtang pagsakali sa iyan ano so mangan nagene kabisa sali-sali karuangan lila dende eta tikpetin mampuga si beheren itang sa naway gay pagke masay makinaugtuin dumen itang dineluhanin ien mang payaman tebi iene parkala iene kanyaan nen peme painte yene pabukaanin anda duknia mistang pemitang lay bisan ha pabukaan andahin idak dineluhan ni raw kinakanin bisan makahap pabukaan andahin sumagwanen peke makamudarat bisan ha tehogtang kite makuitang dubang kite perelag sali-sali magila andahin nasayen do kome si hal ko itulay dumen kemon makahapin magtaus dineluhan we tebi kemon mahapin kume ene itang lehap ubus itang dabayu lehap hapi sali-sali sumagwanen bisan hap itang dambua leh napege makamudarat mangan ni raw keu dehelu kume say dumin kemon makahapin we makahap hangkanep si ene si me kaida ene me usul painde darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih
ene kaniaan nen suga inagpangan dehelu iene makamudaratin me kehininang makahapin kue me itang lay bisan makahap mabuka si andanen sumagwa nen pege makamudarat janan nu pahogtang deluhanu nerahu kinakan lay me kene keu itang nambuak lay nasaien du si hal tebi kue itu hapep magsambahayang haylayahin hap magsambahayang haylayahin tandaanin wege hap magsambayang haylayahin pege ngagat-ngagat sinduin may makanakin keurungan siya badyo keurungan sin manghaylaya demikian ni alay imam manghaylaya ina si ase te dwe ne pege bang ubus nga hutbah iye ne waktu haylaya naek kapakekep si iye ne ngukan iye sampai me bituanan palu butjang ngukan iye nakasinna-sinna nang kanian bisan isam hap haylayalay bisan hap magsambayang hidin bisan hap magsambayang antagandagin sumagwa nen pegge niya mudwa mudarat yene corona takalete bi ko itulay nasuga ni rahu inagpangan bisan kite bi pinain nambahayang siluma masih kite bi magpahala pegge panuhutan te bitu me guru yene mamehin menjadi hangkan yene ko pinain niyan ek kamakahap duk ek kamakalaat tabaw waliku bang niya duwe laat duk hap gay manjari yene kaniyaan nen hininang mahapin samantan girahu ta'ala makamudaratin sayin pege pamanum bihe mismu Rasul sallallahu alaihi wasallam pemegesan wene bang mangkas makaakan yene bawang atau akan ahus aahin hap masjid atau apa pita may bawan ilek bang may bawan ilek nen pinege soy Rasulullahin ng bahayang hap masjid pege bawan sa mulek atau akan bawan behenen bang kaniyaan nen iyene irikian bang kaniyaan nen pinege soy Rasulullahin sa bawan behe aahin hap masjid mas labi bang virus binonen hape isab asina mulekin bang manyo guru yene si medambia meg inu ke pinain si anu mian hatu bon sa mulekin tekilale rupain dabang virus itu enge katohan no bang sine mania virus nen nia waktu pehog tanghan jak itu enge katohan te pegge bisan kay ko itu ko metu yene dalam lamitan itu lo sakit tinobok tinimbak sai pinayaman panasten geru masih te untuk kue de bang sine asal yene positif mania virus nen pege pinayaman aja temperature ten nia waktu ngapa nasadja ahin wege panas we kinautuk sayen manjari hangkan ituen suga kite bi pahap te bi tenggeten bi dumain mangkaniaan nen niya ne pitua sa ituen yene kaniaan nen iu ne distrik Dr. Abul Khair ulama kaunsilin meg pitua kue itu yene gene rahu irak nang bahayang kite bi kaniaan nen si me yene si masjid atau akan gene rahu kite bi irak maghayla siluma ne rahu ge manjari amahan te bi sie banggene kite bi kasandal nuhut sie dan ne hadja kite bi muput-muputan sie duk kite bi ge manjari megduse pege pamanum bihe banggene kahagat bi di si katuan Dr. Abul Khair tu pege sie ganti nabi bangge kahagat bi we sie ganti nabi bahasa kahagat kui ka ganti nabihin amban ien me umat Islam gene manjari pangamahan tebi bangkaniaan nen ge sie tatuhut duk gene ru isab manjari pangamahan tebi iene kaniaan nen mangge kite bi tuhut pege sai iene pamandakan Allah taala innama alaikal balag si kaulu o Muhammad masaplag hajja si Allah tabaraka wa taala ru iene kaniaan nen ien ine bekean mamistigasi kite bidangan-danganen gene manjari pain me sinduehin iene me manggeta kole-kolein me ulama gene teguna basa pinakaatan na ko agamahin bahasa iene bang pagpayam tebi di si Dr. Abul Khair tu atau akan me mufti iene barm tu we makaat agama itu salah kita bi manamal-namal dumen kita bi itu en pinakaatan bang kaniaan nen binain magkaat ne ulamain dumen itu magkaat ulamain sa niya waktu kita mamagkaatin payamanum bihe bang ente itu kaulamaanin megtipupuk ge kahagad ulama ne mismo penuhutanin bang itu entawa corona mula-mulanen dehelu me iene me ulama iu pa ini ada buat kaul penne man yuslihul lahma idza fasadal milh sine sa pa inne menguntul iene sampinain bang magkaat asinin
Bang upamanen kita kole-kole gene meges me anak kurain gene meges me ulamain bang tewa corona sampai me ulama iu sini sa kita si mamanoan kita hindi sini sa magto magalitba si madrasahin sini sa mapagwain me tublek ne balik nublek kita bikanyaanen nublek pesiut sige bang kanyaanen yene ubus me ulamain ambanin gene manjari pangamahan te bang kanyaanen manambahayang silumain heleu idian duk gene isa manjari amahan te bimangge manuhut yene kanyaanen manambahayang si masjid pegge bang bakas pain mesin duegin magparuntungan ene me aa nambahayang si masjid mas labi ru isa magparuntungan ene manambahayang silumain tanubi kene takite ku English bege tahu pung English tag masa bege ku tahu ku itu ebe pa inde success is not only what you see. Men ni hadja meke magparuntungan manusiain mangkanyanin suga ni hadja takite pa manum bihe urungan te kam sampol. Bang tanem damwain labu, upamanin tanem kulabu. Ubus tanem damwain kamunti. Bang tanem damwain kamunti damwain labu taabut magbuwa labulay pegua buanen. Ubus kamuntiin taabut ngisi ge pagua buanen pe isi padalem bulak. Ge takite isi kamuntiin te kite isi labuhin. Sumagwanen taabut ien dinagangan sali du siye untungan. Sa ien du bantuknen. Bang kanyaanen mangbakas magpain. Ene me mapasulangin magparuntungan siye mas labi kita bi kanyaanen mapatuhut yene kanyaanen mas labi kita bi yene magparuntungan yene manuhut me kaulamaanin pegge siye katatakan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ganti ka nabi-nabihanin na mangene bahasa ene tabawalikku mangene kita bi kahagat si ganti ulama na sine bahasa ene inenan tebi ganti ulamain bangene kahagat tebi mukti dalam dunyahin mukti si Saudihin mukti si Ijipin mukti dem Basilanin mukti dem Balmin mukti entero Filipinasin bangene kahagat tebi ien ganti rasul sine bahasa ganti rasulin bahasa aku atau kaam manggi siya kahagat diwa siya ganti rasulin mas labi aku ke ku kahagat bangkaam nang ganti rasulin amban ien duk ne kita bigay magsasa sa wawan na itutu amban ien yene mas labi hap yene kanya anten ene fokus tebi song ubus ne Ramadanin piembahangi sa miaan ada kala bang pe kita misa-misahan ne ulama ada kala kadoblehan kita bi pamanum dia si zaman si Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu niya ene dino opi siya mag-inom makalango pain si Umar ibn Khattab aqimu alaihi had lagutanong ni pensi Umar ibn Khattab ilakilubakan mga kusalo 40 lubak ubus misa aamian bisa na nanen pa inne ya amiral mu'minin itu enne tinakdir Allah Ta'ala si aku ini rak mag-inuman itu enne pa inne tinakdir si aku ini rak mag-inuman pensi Umar radhiyallahu ta'ala anu aqimu alaihi had marratain iraak dinobol we si Umar ibn Khattab dinobol iene masih 40 lubak tu tahinang 80 we ge tahinang 80 ke isain pegge nginum tuba pe iye nginum makalango pe iye kumaruenen pegge tuksa ne pe Allah tabaraka wa taala we dina aki atau akan tinakdir siye para mag-inuman we itu lemang payaman tebi bang makas kita bi megduse kaniaan nen ne papinain ne pesulangin mas doble duseatin duseten di bang bisa-bisahan te bi bese me ulamain sige ne takayate bi dangan inadatan me ulamain pegge me ulama sige ne takayate bi inadatan alenden addatan te bi ne hajja ilmu den bangge pe takayate bi inadatan yen ilmu den addatan te bi ne hajja pegge a siye pegge pain Allah taala walaqad karramna bani adam asal minul liya inadatan yene wa Allah tabaraka wa taala mismu manusiain ka usa bahasa pamanun yene Allah tabaraka wa taala misara Rasulullah innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta al-huta fil bahri hatta an-namla tapin iya Rasulullah yene fi juhriha yene benna Allah taala duk malaikat ne duk me yene ke mun nereta langitu nalawat yene simi amano maku kampunan simi amo mano sim kahapan na siya iin Allah Ta'ala niruk may malaikat nin nalawat si may ulama kanyanin inurungan kaampunan may Allah Ta'ala pinakuan kaampunan may malaikat ninduk may kemon nirita dunya ininen pinakuan kaampunan iyan mano si kahapan ubus pagpisi kita bi ininan may ulama bawi ininan ulama kararak ininan ulama getaguna andu si gene tagi este bi kanyaan nin iyan
mga hinang kahapanin sambatan niya lay pepu kami banggene kito peine makasandal magamal dane ke hadja magsammal manggene ke kasandal nuhut pituan nuhut ine layan pamano ulamain dane hadja bisarahan tebi kania annen samiaan mismu yene Rasul sallallahu alaihi wasallam si waktu yene misara mengaku salah yene si Aisyah radhiyallahu taala anha yene si waktu yene sinipat yene siap sama mengaku salu paine medyo pandak-pandak meat du Rasul sallallahu alaihi wasallam ngama paine bang hajja paine lau mujizat bima'il bahar lama jazatku mengaku salu si hadis le pen Rasulullah in kaptangan paine ene binisarano we medyo pandak si sapia bang itu en ilet bagan dalam tahi klip dek intahikin sa ingene mangkaniaan nen enan nugare enan be bisara gene teguna bisara bisan asu gene kakanne andu kaniaan nen bang kaniaan nen simpol inamahan kita bi Allah taala mas labi kaniaan nen ene me manusia yene ini bekian me manusia tege panghati si Allah tabaraka wa taala bang bese tebi pinakaatan amban ien me umat Islam yene amban ien me umat Islam yene magtagna kita bi nga hatul di tebi pegge bangge hatul tebi di tenbi sine sa bahasa nga hatul kita hindi ambanien kue itu piembahangi sa in Ramadanin magduembahangi atau telumbahangi bang may magtelumpuk dambuain untul tebi tuen bisan tu dalam lamitan tia inabekan usu magtaguriin na bangkanian pegenia lai si kami bangkanian kohap embes pinakunen bang pain ye ngahap pag ibadat nem ngahaplil atawa ini lai ini pinakunen bang pain yene bang pain ini beken magbaliw habagat na bang pain magbaliw habagat peke ini spihanin magtaguri namanien pinain ekarume misa sinduehin we peme sinduehin lo na si pagtagurian masisong ubus ni Ramadanin manjari ye bisarakun peke magtaguri sinduehin pen ukaro hinaram taguri lu ruan pen ku ibat ene niya anigup Malboro pagsakay iye nigup ya amian tinile we asawene magistorihin penne haga manama sigupano pie penne dangkah Malborohin ku penne dahatus pie penne ta ubus nun demdele yene sigupanin penne anu medaka hatuan na penne anu delem dasimana penne 700 bulan 3,000 pian tahun nekeu pene mangano pian tahun nekeu inebekian magsigup pene labi ne 20 tahun ando pene datus da ele wangi pene pinondo-pondo makabeli nekeu auto nakakebut-kebutan aman nigupin na pagsakali sa iyan pen ene aman nigup Malborohin kau pene magsigup keu pene lahin ga naway keu pene ga makabeli auto bugaru keu magsigup amani ene na kumangano mesigupan anu la importantehin tepikir tebi kue itu pinain pege magtaguri aahin gana ne tahinang ne gene makapag-ibadat nabangkan niya annen yene ge makapag-ibadat magtaguriin bahasa kau ga magtaguri la makapag-ibadat tu importantehin magtaguri duk mag-inelay hinang ne mag-drive atawa inelay atawa tambay inelay tiya bisara Rasulullahin innallaha katabal ihsana ala kulli syai sinulat binetta do Allah tabaraka wa taala yene kanianen kahapanin bisan pe ine hinangno pada liling-liling anda no bang habden dek atawa inelay magpahala keu damikian nen mayam langit mikil bangsa ingene ini bangsa ingene pamampanjari Allah taala magpahala keu ini lu hinang pakaed doan no pahala bisan pe mag Facebook peke doan no pahala bang nun ene kanta makahapin sumagwanen mang pinayaman nun isa manggite gunahin atawakan telakulaku nun isa mamisahan manggite gunahin bisan isa binetta do Allah taala sikite in kahapanin antag-antag kite magbuoto kite be driver nen kite magantan manabela si diten o bisan tu si kalsa bangkeu magmotor kau hepiu enene mangantan manabelahin kau magbaya-bayain hapride kekeu magrongwe kekeu dugtul no keahin magparugtul keu depende si kau kite wi ene deta dunya ini nen dia si
mineta do Allah Taala kita driver yang ginawa baranten tuhutte siye dugge tuhutte kita rumag bayaan si kitehin duk kita ru binajab Allah Taala hin mang yene kanianen atau akan nepe sulang amban Allah Taala hin kita ni amban yen umat Islam bilang testing hajja iene bilang testing hadjayen pegetia bahu tatobok-tobok ku sa itu hati istel maglaebin payam-payaman te sulat-sulat sinduhin ambanien mang ni alai sala na magmapu dan nanti ko editun binungasan pege kome sai ambanien bilang anu sampol hadjamian pege eka kas anu kapag paim ku awe niya ene kanian kasanggupan we ku pinain baya atawakan baya mayaman aku amban usbaku narumen ko yan magpakita pege bang patta ko hadja pinayaman bilay na patta ko nek hadja ka mahapa biu na lu pege biu tu tia puro mebetis motor pege tia aku tu si burega siping pege inabekean pege signal siluma kami suka sinongget namban nien pege baya hadja kumen misa baya hadja kungurung kahapan si kaam dalam bulan Ramadan tu bisan sa dambua kaptangan bang nia lai makahap na iddoon bi bang nia lai makalaat andu maapun dikupain tuk magpaampun kita bisi Allah tabaraka wa taala advance happy Eid si kaam kemon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ko pentaw malim na ito.